Jadi Ridwan tuh menurut kamu pikirnya kayak gimana sih? Aku bingung. Aku juga bingung nih. Jadi kita harus gimana ya? Biar dia tuh sifatnya nggak gitu lagi. Kita putusin gimana kita turunin jabatannya dia. Mau nggak? Turun jabatan. Kalau aku sih, iya sih. Setuju. Oke. Hei, lagi ngapain? Biasa, kami lagi ngomongin tentang Ridwan ya. Ya, Astagfirullahaladzim. Kamu gila ya? Apa-apaan? Apaan ini anjir? Jangan Pukul terus, pukul, yuk. kalah tinggal. Oke, ampun. Apa-apaan lo? Kamu kalah malu-malu duluan. Kalian tahu gak ada hadisnya bilangin orang? Nah, masa? Iya. Baca, tarik. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya udah deh, kita minta maaf ya sudah ngomongin teman kita kan kita juga gak tahu kalau ada hadisnya. Ya maafin ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.